Ona lapia patan soy piame. Ayo go. Chen doi ne hi lại. Nào lên đồ đi làm đi. Anh ấy đi phì lại. Sao chào nên là sao shit rồi. Không shit. Để mẹ tao nghĩ nó sao không shit. Trái à tụi nên là sao đó. Cú lắm mà quay rồi. Trái của tụi cha làm trái của đi đi à. Ai được áp bộ. Cú lắm mà quay. Đó lắm mà quay. Áp bộ đã. À đó lắm mà quay đã đó. Thì anh ấy thầm ấy. Cú lắm mà quay. Đó lắm mà quay áp bộ đã đó. Xí lắm mà. À giờ trái cha xí lắm mà này xoay. Anh ấy thầm ấy. Xí lắm mà. Anh ấy thầm ấy. Xí lắm mà. Xí mi à. Lý giờ tổng lý này sao rồi. Đã xe này. Đã tập vào cháu gì xí. À đó đã lắm mà bảo. À bảo. Đã lắm mà bảo mà. Đã xe cháu xe đã lắm mà bảo mà. Sắp đi cháu xe à. Để nè tăng đi nhau cha con sẽ có để xe sắp đi để nè tăng đi nhau cha để xe cháu xe. Anh mà thích thà. À rồi xem thì trái mi à xí lắm mà. Thì nào lấy xí lắm mà thà. Shit. Bì. Thì bảo nó cũng to xa lại. Sao bị vậy? Để bên bảo tông lắm mà phải bảo. Tông lắm mà bảo. Bì trái thì trái bà không nha để áo cổ đã lắm mà chả. Thì bà không nha tông lắm mà nè đã lắm mà chả là để trái này to sẵn. Bì vậy à xì đá. À xì á chả. À xì á tụi nó sẵn này tao. Nó lắm mà bảo nào nó sẵn này ngà. Nó sẵn này ngà này xem. Thì thấy ca này về trả lại này. Nó sẵn ngà. Thì thấy ca này về trả lại này. Nó sẵn ngà. Thì nào này là này đi xem lại. Nó sẵn ngà kìa. Tiền nha bà lưu xem này rồi.
တင်များ44ကို4နဲ့စားတာ17ကိုတစ်လက်မပေါင်း12နဲ့ဆွဲတင်းနဲ့3 4 5 6 7 8 9 10 11 12နဲ့ဆွဲပြီးမှတ်ဒီဟာတို့နှစ်ခုပါစရှင်းပြင်းနဲ့တင်ပြင်းနဲ့သွားစမယ်ရှင်းပြင်းနဲ့တင်ပြင်းဆက်ပြီးသွားလို့ရှိခါကြမယ်ဒီမှာခါကြမယ်ကုတ်ခါရှိခါကြမယ်15ဒီပခုံးထိတ်ကနေပြီးခါကြမယ်15တိုင်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူ6စိတ်လောက်ထဲရပါ0 1နဲ့3 4 5 6ခါကြမယ်အဲ့ရနေပြီးတော့တင်ကိုလည်းအပေါ်6စိတ်လောက်တက်တာ1နဲ့3 4 5 6စိတ်လောက်တက်တာပြီးရင်ဒီတင်ရစက်နဲ့ဆိုတော့ဝက်ကြီးက6လက်မနာနေပြီးတော့ဒီခါဝိုက်ထားတဲ့နေဒီလေးသွားလိုက်ပြီးရင်လည်းသူတို့နှစ်ခုဒီလိုလေးဝိုက်ပြီးရင်လည်းသူတို့လည်းဒီလိုလေးပေါ့တင်နဲ့ခေါင်းလေးပေါ့ပြီးသွားပေခွင်းနဲ့ဂျိုင်းဖောက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ပခုံးကနေပြီးတော့ဒီအောက်ကိုဆင်းလာ9လက်မရှိ9နဲ့3ပုံနဲ့တလေးနဲ့3ကြီးချပြီးတော့တစ်စိတ်နှစ်စိတ်သုံးစိတ်တစ်စိတ်နှစ်စိတ်သုံးစိတ်တစ်စိတ်သုံးစိတ်အဲ့တော့လက်သုံးစိတ်ရနဲ့သုံးစိတ်နဲ့သုံးစိတ်ဒီနားနေပြီးတော့ဂျိုင်းဝိုက်ဒီကနေပြီးတော့သူက8လက်မဆိုတော့သူ့ရဲ့နောက်ကျောကျ15ခွဲနည်းနဲ့စားတော့9လက်မနဲ့6စိတ်ပဲထားရတယ်ပေါ့အဲ့လာပဲဝေးရဲတယ်ဆိုတော့9လက်မနဲ့6စိတ်ပဲထားမယ်သူ9လက်မ1 2 3 4 5 6ဒီမှာဖြစ်တာအဲ့ဒါပခုံးကနေပြီးတော့ဒီပခုံးထိအမတ်ကနေ9လက်မ6စိတ်လေးဒီလိုလေးစားပေးချာရနေပြီးတော့ဒီနားလောက်ကပေးခွေးနဲ့ဝိုက်ဒီလိုမရရင်ဒီလိုမျိုးခိုင်းလိုက်ဆိုရင်ရပါတယ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွား
ဖြစ်နေဘိုင်းလိုက်ခါမလေးတောက်ဖြစ်နေရတယ်စီပီလေးပေါ့ဒီလိုလေးကနော်ဒီလိုလေးပိုက်တာပို့ကောင်းဒီနားလေးလေဒီလိုလေးပါသေးတောင်းမဖြစ်တော့ဆက်ပြရမယ်ဒီနားလေးပခုံးလေးမောင်းမှမှတ်ထားဒါဆိုရင်နောက်တစ်ချောင်းထပ်ညက်ပြ